ole thlir tu te chi bai ule vo in hi ni som ni le pakhat November sang ni le som ni pakhat pathian ni ania LR Vision weekly roundup kan ti chua hun lo thleng le ta a Khozol district chunga thu thar le thil thleng thar kan nei ang te kanon puang le don ani amma saberin kho hai le chalrang lama COVID-19 tripui ron pung thar thut chungchang kan ngai thlam ha saber don ani kar kalta in rin ni tang khan kho hai le chalranga COVID-19 3 thanem tak mu chua ania ti chuan mass test te kalpui ni in kho hai VLTF te chuan an khotlang chunga sikul le biak in honna phalna pek to chu Khozol DC a ti top leilok ani theinan dilna an thlena ti chuan Khozol DC pusisil chuang ki ma chuan an dilna tengun taka angai tu hnuin heng khuwa te hian zirna in le sa kho biak na in te khari tur le in fiam na mun te khari turin order alo ti chuak to ani ti chuan mass testing hi ni som le pathum atang khan kalpui tran ania ni som pathum hian test zong hi za pathum ania hemini hian mi som thum le pathum positive mu chua ania kho hai khuwa som thum new chalrang a pathum ni som palia test kalpui le ni in mi som riat le pakwa an tesa positive hi som ni le pani mu chua le ania an vain kho hai mi vek ani ni som panga test kalpui chun zom le ania mi som ruk le pani test ania positive som nia kho hai pakwa new chalrang pakhat ani ni som paruka test za thi za som ni positive som panga ni som pasari hi mass test run pui Khozol atanga thok tu te kalni kha ania test za thi sang khat le som riat le pakwa ania positive som ruk mu chua ani ni som pakwa test le ania som riat le pasari ni in positive pariat ania ni som ni a hian mi som thum le panga test ni in positive som pakhat an mu chuak le a te chuan mu chua zong a hi za som li le pali an tling ta ani kho hai le new chalrang chuan kan soita pang khan COVID-19 tripui lo leng lo hluar chhole a namen lawa nasataka kho hai le a che vela COVID-19 tripui alo hluar le ta ka wangin Khozol district borsa pu CCL chuang ki manena ko ran in khom le sikul hon phalna thu pek alo ti chua to te chu ti top leilok turin andila andilna hi Khozol DC office chuan ngun taka angai tu nuin COVID-19 3 adal zel lo na tan le rikai le kai lo ai in chui awol samjok nan Khozol DC borsap chuan kho hai le new chalrang khuwa hian biak in le school hon phalna alo pek to chu in rin ni kalta khan asut ngal ani pathian ni khan pu James langni thanga SDO sadar chuan new chalrang le kho hai khuwa COVID-19 ripung zel chungchang a COVID-19 nodal officer ani angin atloa VLTF tenen shrileng dar zel lo na tur le kong sang malak dan tur an soi ho ani pu James langni thanga chuan VLTF tenena hian community care center 4C en kolnatur SDRF for COVID-19 fund atrangin tranpuina chu Khozol district borsap ai oin atlan ngal bok ani ni som paruk thole ni khan pu ton loya deputy chief minister le tuichang bial tu MLA ni bok chuan kho hai le a che vela COVID-19 ripung na sa tranpui nan le in kai dar zel tur laka in venan bungrua engemaw zat aron thona deputy chief minister in hemenia bungrua aron thon hi deputy 95 mask somnga le surgical mask zanga sanitizer liter som PPE kit somthum oximeter pathum thermometer panga BP check na panga glove box som le rapid antigen test kit box som li te ania heng bungrua te hi Khozol DC office lo don son ni in medical team te le VLTF te hena pek chhuale ani heng shikai te hi kho hai khuwa a presbyterian ko ran pathum veng lai kho hai note le kho hai south ko ran hola te khung ran ania new chalranga mi za endik ni in shikai pani mu bel le ania heti hian shikai
hi pako an mek ani heti lai hian kho hai le new chalrang tel lowin khozol district chung kho franga ai ni tlai dar nga thleng khan rikai en kol lai mi zahi pathum an oma ninga ni ta kho hai din hun kan riat thei china mi somruk le pariat vel rapid antigen test manga endik jing mi pariat rikai mu bel le ania heta hian kho hai rikai zong hi mi za le somli pali anita ania khozola somli le pathum rapid antigen test manga endik ni in rikai pali mu bel ania veng thara pakhat kho hai khomi pakhat harmon veng mi pani sial hoka som pakhat endik ni in mi pakhatin rikai ti mu bel ani thunat mangin khozol mi pariat endik ni in electric veng mi pakhatin rikai ti mu chu ani boka songtlaya mi som panga endik ni in pakhatin rikai ti mu chu ani bok ani khozol dc office atanga thukan don danin khozol district mi puiten e district an mang tangkai hleya ni som paruk tlaidar nga thleng khan district kaltlang hian e district kaltlang hian certificate sang ni zale somko pathum pek chu ani towa engzinga hian tribal certificate zaruk som thum pasari ni in residential certificate zaruk som pakua le income certificate zakwa som thum pasari te pek chu ani to ni e district kaltlanga certificate deal le pek chu hi khozol district a chuan october ni som paruk sang ni le som ni atang akal puitran ania nimin thleng khan chaw rualin thlatin certificate za somruk pakua vel pek pe chuak thin ang ania khozol district a hian common service center csc hi khozol veng thara pulal ro tluang ralte kho haya pu zo than tluanga chortuya pu david nalram kima kolkula pu benjamin zorin moya sial hoka pu arlal sangpuya le biatea pu michael lalot sangate an omani certificate rang deal turten khozol dc office pan kherlovin heng csc ya te hian deal thei reng ani tun nai chol lawaru sura khan biate tlang dung tlang ui muk phai le tuisen phai le lama leilet nei tu ten an turna sa hleya tui lian hian leilet achim na sa leilet bu seng zo man to an om line tui lian ina bu phal achim sak an om nual boka bu la alo tuina chim sak an om nual bok bu phal tuina chim sak te hian an tur viau don nin alanga heti lai hian tui chang lama chuan tui lianin leilet nei tu te ati buai vak lo nin thudon na chuan a soi thungani heng ba ka hian leilet chunga sangha da tele sangha dil nei tu ten an tur viau boka an sangha khoi te tui lian hian len chuakin alen bona sa hle ani ti hriat ania abik takin tui muk zaw leilet nei tu ta chuan an tur na sa zwal nin hriat ani leilet then khat chu national highway konglai wungin tui muk luidung ano awanga tui kuang liam tuar ta te an ni hlom boka heti ni mek lai hian khozol veng thar that len kong churwa tui tam awangin tui hok na satakin atling khoma ngal chen lai ni in amu tu ten an soi ani veng thar vi si te point amuna kal ngalin kong puya tui tling pai fai dan tur hi ruwa man na an siam zui bok ani ni somle pasari november ni lai ni khan powaran electric department minister pu arlal zirliana chuan 132 kv substation east lungdar 132 kv kolphetha hrui pui khozol le buk pui ser chip thlun zom tu le 132 kv substation east lungdar te chu kho chak tlang dung marlam tlang dung le chim lam tlang dunga kho tam tak in tangkai takan chhor thei turin a honga power minister pular zirliana chuan 132 kv substation le 132 kv hrui pui thlun tharte hon thei anita chu lom om ti in na thok tu te thorim na le in pek na chu chuan om ati thu a soi masa a power minister chuan kho chak tlang dong chu 132 kv aizol sai tual khozol samphai line chau in achom thina khoila ya emo line fault a omin eng na satakin a khailak thin ani hetia ser chip buk pui east lungdar khozol 132 kv line man thei aloni taka hi chuan power supply hi aizol buk pui east lungdar khozol atangin 132 kv levela pek thei ani don ta ani ati
ตูนมาอินไลน์เมนเทนตูราสัตดาวน์หลักเลยที่อันนี้ละว่าเสียมชัดนาทอันนี้พออินไลน์เสียมชัดตูเตตานเต้นรังตะกาอันทง่ายทีนะดูทาลินนาอันทมันทีนเราอันนี้ตีสอยเฮไลน์เสียมโซอันนี้ตากะจวน power supply อัฐัดพะเลโตโดนอันนี้อติยะตูนหุนะพอเฮียนไซตัวเล็กขจรอินการเสียมชัดนาฮิการขัดชุง department ละเมนันทกตัวขจรเล็กจำพาย district เต็นอันทิมพะโตละวันนี้อติยะเจ้าเตียงบกินไอโซเล่เสียชีพอินการจะสมทุมปนิเกวีไลน์อาเชียถูลาโปเสียชีพเฮียนไอโซลไซตัวขจรอิสลุงดาร์อัตรังอิน power supply วันท่าติดรูเลเวลินอันมุทัยโดนบกันนี้อตินี้วันท่าติดรูเกวีซับสเตชันทาร์เล่วันท่าติดรูเกวีไลน์ทาร์หนนะอินคอมฮีผู้เอชลเองโมยคอมมิชชันเนอร์และ Secretary P&E จวนกายช่วยเฮหุนาเฮียน Technical Report วันท่าติดรู KV Substation ทาร์เล่วันท่าติดรู KV Line ทาร์หนนาเฮียน Engineer ลลมิงเลียนี่มาร์ CE P&E Department Engineer ลลตันทังอ่ะ EE Sales Chief Division C ลลซ้อมเลียนะ EE North Van Lai Phai Power and Electric Department Engineer เตเล่อีสลุงดาร์ขดลางช่วยตูเตอันเตละอินจิเนียร์ซีลลมสร้างเอสอีP&E ลมทูซินหุ่นอาคารอันนี้จงกลาย PES Building ทารหนอันนี้นี่งานนี้ตุกขานจงกลายเกาชัน Presbyterian English School Building ทารจูปู PC วันนัลช่วย Supervisor of PES มิโซรัมสินอตจวนปะเทียนเนนะลานินอหงะจงกลาย PES Building ทารหิเจียงด้วยสมนีและปรุกและนัดล้างท่าสังขัดจวงเซงาสักอันนี้classroom สมและ principal room principal และ executive room และ assembly hall เนน room สมปฐุมเอาอมันนี่เฮสคูลฮีกุมสังนี่และสมปัสริขันดินนี่อินตัวน่าเห็นซิร์ไลซ์สมรุกเวลอันอมเมกะ principal เตลิน executive ตัวสมประคัดอันอมเมกบกอันนี้ส่วน survection 2021อ่ะเบียเตคัวจู Best City in Citizen Feedback โลมันอันละอันนี้บักเฮียนลุงเลยขัวปอยน์โลมันฮีอันละบกอันนี้อินเดียรัมปูมาขบุย City และ Town เอฟไฟนักกงอินเอลนะส่วน Survection สังหิสมหิปะขัดเบียเตคัวชวน North East Zone Best City in Citizen Feedback โลมันอันละให้ฮีมีฟิงสิ่งนี้แหละสังอาไอเตลมเจนนะเขาปุยซีงะอันนี้โลมันเซมนะฮีเดลียในนี่อินปูงูทันสังะดูโดโคโซลดิสทริก UDNP Department เตด็อกเตอร์ซีลลอมกิมิ Nodal Officer และ Medical Officer เบียเต CHCC และปูลรินเลียนะ Village Council President เบียเตเต็นเดลียเฮียนโลมันอันดงะ UDNP Director มิโซรัมอินอัตรอยอมบกอันนี้North East หัวป้าอินเอลนะลมมันดงไทยเบียเตะขดลางฮีกันลมปุยนกันช่วงตักเจ็ดอันนี้เฮติเมกลายเฮียนมิโซรัมข้อฟ้าอินเอลนะอัตานะข้อโจลข้อปุยช่วงเวงฟังแต่จูเวงช่วงติฟ้าอินมาอันละเวเมกะกันเรียดไทยจินะนี่งานี่คันจูชีเวงชวนรุนทักนัดลางในอินเวงช่วงอันติฟ้าอัตุกจิรตบนิจิงะเวมิชังเต็นเวงช่วงที่ไฟนั้นนัดลางจุยบกจิรตบนี้เวกขันใจเงินเวงและเวงทาร์เตนวีซีไก่ช่วยนะอินรวนทักนัดลางอันในบากะให้มินีเวกเฮียนเวงสังบรันส์ MHP เต็นไฟนั้นนัดลางอันในบกอันนี้นิมินอินรินนีขันดาร์งอนวีซีเต็นนัดลางผุยอันเก่าบกะนัดลางแต่ฮีไว้เมเซ็กซอนอินเทรนินมานีเอเรียเทรปอันติไฟลมมันนี่เวงเทรนขัดส่วนหุ่นเองหมดเส้นอัตรังคารนัดลางเลียนทำกวเลมลวินมาอันละเร่งการเรียดไทยจินะดาร์งอนเวงวีซีลุงวาร์เวงวีซีอารเวงวีซีเตบักเวงทาร์ MHCEP เต็นเวงชุงติไฟนัดลางรินนีคานอันในบกอันนี้Kozol District มาลำอมระบุงขัวปูวีลลมิงเลียนอินจู
zirtop ni chonu dar ni vel khan akanga ai ten thei top chua an thel chung po in bungrot lem te chau an chu man ti akang chheman hle ani e ina hian pu vilal hming lian ate nu pa ba ka an fa no pang te te pathum chengin kang mai chua lai hi pona an om lai tak ania lai hi pon lama an om lai tak ania wa nei thlak takin mi hring nun na chan le hliam om lo hlau ani he chian na thlen chung chang hi hriat ani vele UCC lal chuang kema deputy commissioner Khozol district kai hruaina in malak ngal ania nimin khan DC officer thok thren khatte rabunga hian kalin in kang hi amuna antloa SDRF atranga tranpuina poisa fai cheng nuai khat le sang khat zakua baka silpolin pahni te chu in kang tuar tu te kota hian Rabung Village Council President pu vanlal rawa khiang te nen a natlang thingpui lumna tur cheng sang ni hlan ani bok tranpuina poisa fai le thil dang te hi DCI o in pu h lalram enga SDC and le nodal officer disaster facilitation in ahlan ani in kang tuar tu te tranpuina hlan zo hian tur soi ho ania Rabung Village Council kai hruaina noya natlang tak that tura rel ni in asak dan tur le malak zui dan tur kim chang chu Rabung VC kai hruaina hnuaya ruaman na siam alani don ani in rin ni somni le som pakhat sang ni somni pakhat choma dar soma khan sub headquarter Waime Hall Khozol din tharvenga sub headquarter Waime nuaya din Polkut organizing committee voi khatna nei ania December ni som le pakhat sang ni som ni pakhat in rin ni khian field number 1 Khozol pom ni se antia program le item turte ruam manna nei ngal ania organizing committee hi pu kelal nun sanga organizing committee chairman le sub headquarter president ni bokin akai hruai ani khati zong kha round up ngai thak le thir ho theite ani